болуптур, Манас атка конуптур. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, мына бүгүн 5-май Конституцияны кабыл алган күнүбүз менен баарыңыздарды куттуктайм. Ошондой эле бүгүн ошо майрамдык иш-чаралардын эң алдыңкылары болуп биздин Өзбекстандан келген өнөрпоз инсандар менен футбол менен ойношобуз. Башкача айтканда Өзбекстан жана Кыргызстандын ортосунда товарищеский матч болот. Андыктан бүгүнкү оюнга кызуу катышыңыздар, байкап отуруңуздар, биз жеңебиз деген ойдобуз. Баарыңызга рахмат, майрамыңыздар менен. Xudo olsa go'zal bo'ladi va abadiy bo'ladi. Bular Andijonga boradi. Albatta. Do'stlik g'alaba qozonsin. Iloyim. Xudo xohlasa, shu O'sh meriyasiga ham rahmatimizni aytib qolamiz. Bunaqa uchrashuvlar ko'p bo'lsin. O'shga kelib juda ham mazza qilib mehmon bo'lyapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kırgız yerim Sofson'un kıyılasından Oş sonun, Oş barımızmı? Assalamu alaikum, hurmatlı mına жалпы айымна жана мырзалар, көптөн күткөн бүгүнкү достук беттеши. Тактап айтканда, Ош өнөр шоу чырдан түзүлгөн 1-2 командасы менен Өзбекстандын Андижандан чыккан таланттарын курамында куралган Ошналар командасынын ортосундагы футбол беттешке барыңыздар, куш келипсиздер демекчибиз. Kırgızımdın жүрөгүндө Ошу бар. Кутман Султанов. Кепті. Kılındарды карытып сапарулап, сансыз мезгил аккандай улуу булап, эзелтеден улуу сөз ырын курап, карегиме бүткөн сүйтой асыл чырак. Кыргызымдын жүрөгүндө Ошу бар. Кыргызымдын жүрөгүндө оту бар. Ыйык шарым аламат кыз атың бар. Жылдыз шарым Сулаймандай ой затың бар. Сулаймандай ой затың бар. Күнөгөн күнөш шарым Ошум сен, ыйыгымсың айтып бүткүз ырымсың. Пайгамбарлар түнөн өткөн бейиш жер, куттуу шарым куттан бүткөн ой ырысымсың. Кыргызымдын жүрөгүндө Ошу бар. Kırgızımdın жүрөгүндө оту бар. Ыйык шарым аламат кыз атың бар.
Sulaymандай, Sulaymандай oy, zatın var, zatın var. Sulaymандай, Sulaymандай oy, zatın var. Kutman Sultanov. Oş düzüygünde bir çağırda koyalı. Kırgızımdın yüreğinde oşu var. Kırgızımdın yüreğinde otu var. Iyik şarım alam batkı satın var. Özbekistan'dan Andijan degen jeri var. Özbekistan'dan Andijan degen eli var. Kutman degen balağardı karagar, can doğurdap, şıvayırdap jatsaдағы balağar. Oştuktardın ey, kol çapпай koygon jerin var. Oştuktardın kolda oy koygon jerin var. Kutman Sultanov, çok rahmat. Meni baldarıma kol çap koyuzlar. Tosып alыңыздар. Достық футбол кубогы. Ош 1-2 командасы, Andijan Oşnanar командасы. Oş 1-2 komandasının kuramı. Oyuncusu Oşşardық Madaniyat Başkarmalığının başçısı Eldiyar Kadırkulov. Oş 1-2 kurama komandasının kapitanı Irçı Zamir Mırza. Bir-iki komandasının özgüçü oyuncusu Aksakalı Kuğduk Paradist Irçı Oş Azim Madani Borborunun Aksakalı bizim ağayыбыз Yanışандайлы президенттің қолынан грамота алып қалған аңды еске төттейін. Жеңісбек Айтиев. Құрамдың өзгөчө орта қорғаушысы Тамашоу лигасының универсал командасының ойыншысы Ақтилек Мырза. Береги командасының нападающий Манас Алыкулов. Дарбазачысы, мына ушул инсандын көптенсе кечилип калышы мүмкүн. Торнадо Тамашоу лигасына көңүлдүү жигиттердин финалисттери Тазим Тодосунов. Азыркы жигит мен тааныштыруучу жигит боюнча көптөн айтсам болот, бирок убактага көп кетип калышы мүмкүн. Анткени бул жигит өзү алып баруучу, өзү Нолин командасынын курамында көп жылдан бери, өзү бизнесмен, өзү охотник, рыбалка бүт тараптан бар. Йома Бургер, Эмиль Токтошев. Йома, бир жолу болуп калдым, чечирем кел. Рахмат. Курамдын сол оң канаттагы нападающий Тамада Шоумен Улан Сыдыков. Өзү кайерде ойнорун билбейт, бирок команданын эң дем күч бере турган инсаны. Дастанчы Ырчы Кутман Султанов. Ноним командасынын капитаны, көңүлдүк жигиттер долбоорунун президенти Кадыр Чарматов. Биздин ошубуздан чыккан өзбек тилдүү ырчылардын арасындагы эң атактуу мына ушундай тойлорубуздун көркүнө чыккан ырчы Равшан Точиматов. Азим Мадани борборунун директору, Ош тамадаларындагы эң бир күчтүү тамадалардын бири Иманкул Шарипов. Ырчы эстрадачысы Данияр Ирматов.
Каскадер, No-Name командасының мүшесі, бұл жігіт қайда бүттінсе жарашады, мистер Икрам. Челси командасының күйерманы, Челсидегі Драгбамын деп өзін ардайым таныштырып келеді. Бұл жігіттің толық тепкен удар өте күшті. Қуду Қанат Шанаев. Жаншандығы туғандар Баджарики киносындағы өзгөчө оштуктун ролун катыраткырган мырза. Өзү дагы мыкты шоумен, азыркы учурда бизнесмен Максат Усенов. Кыргыз республикабыздын гимни жаңырсын. Өзбекстандың дағы екінші бұратылған Андижан шаарынан шыққан таланттардың тизмесі құрамменен таныштырам. Андижан Ошнанар командасының капитаны, ырчы, өзгөчө көптөгөн алаға жан берген, болағаздай ой сыйлайыз, Машхурбек Юлдашев. Дарбазачы, ақын, шойыр, Бактиор Фидай. Мен өзгөчө ошол чынындагы ырларын өтө баа берем. Анткени бул инсандарды мен баарын жакшы тааныйм. Ырчы Фархот Нефтиев. Биздин Өзбекстандын КВН'деги чемпиондору. Азыркы учурда биздин көңүлдүү жигиттер долбоорунда Кыргызстанга келип, мына ошол биздин көңүлдүү жигиттердин финалисттери болгон Агалар КВЗ командасынын капитаны Шохрух Алишеров. Браво. Ырчы Фархот Саидзот. Жарашандары туғандар биздин ушул Агалар КВЗнын оюнчусу Шохрух Батиров. Манас, Шохрух, Манас, сен чыгып койсоң, алдыраак. Шохрух, сен ham чыгып койсоң, экөөңөр мындай ойношосуңар бүгүн. Да. Болду. Бара келді. Дашында бізден бүгін тамашаларды олты мақсарыңызадам. Агалар командасының ойынсу Ташмата Мухаммед Юсуп. Ырчы Шахрух Исмаилов. Бара келді. Анан көптөгөн ырчылардын продюсери, мына бүгүн бизде сыйлы конок, биз сыйлаган Бадалов Ойбек. Продюсер. Ырчы Канишер Абдуллаев. Мына биздин өзбек тойлорунда белестер тугандар. Рахмат, куш келипсиз. Агалар КВЗ Алишер Абдурашитов. Актер. Бизде дагы сыйлыктар бар. Анткени көптөгөн Өзбекстандагы, Андижандагы чоң шоу концерттердин уюштуруучулары ушундай ишчилардын ар дайым демелип келген бизде организатор уюштуруучу тобу бар. Булар Нурсултан Хусанов. Жашондо эле Бактиор Ашуров.
Мына сол екі мырзасыз Андижандағы іс-шаралар ешқашан өтпейді. Анықтан бұл жерде біздегі ағалар кыбызы Исабек Абдуғаниев. Вау, Исабек. Исабек, жана болмай аттылы. Азыр пешенесі бар кен, мұна как футболистерде қатарында ойын қойдым. Бар болыңыз. Меніме улайын бұл жерде ұрчы. Просто Кубро. Мистер Кубро. Жаншанды елі ағалар кыбызы Жасур Алишеров. Мен ойлаймын, бұл команданың барымен таныштырып отырам. Жаншанды елі, ұрматтылар келіңіздерме алыңыздарға. Өзбекстан Республикасының гимні жаңырсын. Мен бұл жаққа сөзге келгенім. Ош шаруыздың вице-мери Венера Қадышевнаны шақырайын. Саламатсыздар вы, урматтуу, ордолуу, биздин касиеттүү Ош шаарынын тургундары жана кадырлуу коноктор. Баарыңыздарды биринчиден биздин эгемендүү мамлекетибиздин конституциясынын кабыл алынган күнү менен Ош шаарынын мэри Алмаз Ишембековичтин жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Эки элдигин достугун бекемдеген иш-чара уюштурулуп жатат. Өзбекстандан келген, Өзбекстан Республикасынан келген конокторубузга куш келипсиздер демекчимин. Мындан ары да биздин ынтымагыбыз, мамилебиз ар дайым бекемделип, ушундай иш-чаралар көп-көптөн уюштурулуп жүрө берсин. Ал эми бүгүн достук футбол оюнунун катышуучуларына ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Жакшы бүгүнкү оюн абдан көңүлдүү өтсүн. Дагы бир жолу куттуктап кетем бүгүнкү мареке менен. Анда эмесе ушул салтанаттуу иш-чараны ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Чоң рахмат. Менеме сөзді олайын туғандар, бұл жерде біздің дағы сыйлы қонағымыз бар. Өзбекстандың мына Анжан шаарынын маданият жана туризм башкармалыгынан келип отурат. Андыктан Бекзотбек Мансурович. Рахмат, Венера Қадышевна. Ассаламу алейкум, hurmatli Qirg'iziston, qirg'iz xalqi. Sizlarga O'zbekistondan, Andijondan hammangizga samimiy salom. Hurmatli viloyatimiz hokimi senator Shuhratbek Qo'shaboyev Abdurahmonov ham o'zining samimiy salom va ishchi kayfiyatdagi o'zini tilaklarini bildirib o'tdilar. Biz bilamizki, O'zbekiston, Qirg'iziston ko'p yillik tarixiy aloqalarga ega, ko'p yillik aloqalarga ega. Bu aloqalar yillar davomida turli tarixiy bosqichlardan o'tdi, sayqallandi va mana yangi sifat bosqichiga kiryapti. Men o'ylaymanki, ushbu uchrashuvlar O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanmish Qirg'iziston Respublikasi bilan yaqin qo'shnichilik va konstruktiv aloqalarni yaxshilashga va yanada yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi deb o'ylayman.
Biz ushbu uchrashuvlar o'tkazilishidan har doim mamnunmiz va sizlar bilan muloqot qilishga, hamkorlik qilishga tayyorligimizni ma'lum qilamiz. Do'stligimiz abadiy bo'lsin, chunki bizning millatimiz bir, bizning dinimiz bir, bizning madaniyatimiz bor. O'zbekiston, Qirg'iziston do'stligi abadiy bo'lsin. Barchangizni Andijonda, O'zbekistonda kutib qolamiz. Rahmat. Alimi, sizlarga chegarani aşıp xush keldingizlar. Bizden Oshlardagi meydasdan o'zgachalarga belgisi bor edi. Belekni qabul qo'yingizlar. Estilik bo'lib ardam ko'rgan sayin ошол Osh desep жүріңіздер. Чоң рахмат, аны месе келгенсіздер. Төрден орын алсаңыздар болот. Алим мен азыр урматтуу айымдар жана мырзалар, сіздер үшін сонун чыгармалардагы жаңырсын. Илхам Сабиров жана Адина Аббасова. Өзбек Кыргыз бир туган. Шкефлер меймандарымыз. Өзбек Кыргыз агайыны тугушканды. Kırgız Özbek bir-birine canı tandı. Özbek Kırgız ağalarım bir tuğandı. Kırgız Özbek bir-birine canım beret. Biz bir-birin tushunguvchi tildosh xalqmiz. Ming asrki maqsadi bir dindosh xalqmiz. To'y azasi urf odati egizakday. Sig'inguvchi xudosi bir dindosh xalqmiz. Biz bir-birin tushunguvchi tildosh xalqmiz. Ming asrki maqsadi bir dindosh xalqmiz. To'y azasi urf odati egizakday. Sig'inguvchi xudosi bir dindosh xalqmiz. O'zbek Qirg'iz og'ayni tug'ishgandi. Qirg'iz O'zbek bir-biriga joni tandı. O'zbek Qirg'iz ağalarım bir tuğandı. Kırgız Özbek birbirine canım beret. Acra kalmaz bizde ıssız soğukta. Acra kalmaz bizde hiçbir bozukta. Acra kalmaz bizde ıssız soğukta. Acra kalmaz bizde hiçbir bozukta. Bilmegender bilip koysun tariximiz. Alpamıştay manastayın Şerbalbanda. Bilmegender bilip koysun tariximiz. Alpamıştay manastayın Şer Adamda. Özbek Kırgız ağayni tug'ishgandi. Kırgız Özbek bir-biriga joni tandı. Özbek Kırgız ağalarım bir tuğandı. Kırgız Özbek bir-birine canım beret. Düğünlerge adı çıkan bu ekran. Biz bir müştmiz, to'ylarimiz bo'lmaydi shon. Cengiz dadam degenine Özbek ağa. Kırgızım deb o'tdi Said Ahmad bobo. O'zbek Qirg'iz og'ayni tug'ishgandi. Kırgız Özbek bir-biriga joni tandı.
İlham, Adina. Sağ oluyla, bayramı bari olsun. 30 kılım Karıtkan Ordolu Oşşarı meyman dost. Buyursa bugün dostluk betteş bolot. Sizlerge de iyilik, bizge de iyilik. Adım ise bizim jetekçiler dağı jetekçilerinizlerge belek verdi. Biz dağı belek verүүnü tuğra gördük. Ak kalpak kiyip kirdetiniz, argımak minip perdetiniz. Gettik jigitler. Kırgızımdan uluttuk baş kiyimi. Bu cahit var, bu çayında başты ısıtpaydı. Kışında başты üşütpaydı. Bugün rukası çok oynaydı ekemiz. Emi komandalar gana. Emi kalpaktı giygenden keyin hazır düşüp alsın sırtқа, rahmat. Rahmat. Kalpaktı giydingizler. Emi bir бишчесинен болсын. Қара жорға! Rahmat, emin çeşmeyi жоқ. Anan туғандар бұл жерде. Neme geçip koyasınlar mı? Onlar Toş'tan anlayacağım mı? Karakolcadan geçken mi onlar? Yaman beyleydi ko karakol. Rahmat, Alime men bizden Özbekistan komandasına çakıram. Avvalambor assalomu alaykum. Barchalarni ko'rib turganimizdan juda ham baxtiyormiz. Bir qon, bir jon bo'lgan xalq. Assalomu alaykum. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz, mingdan ming rahmat sovg'alar uchun. Endi anjolilar ham kiydirishni yomon qiladi-da. Nima dedinglar? Do'ppilardan ko'ramiz-a bir. Sizlarni ham bir anjonchasiga ko'ramiz, sog' bo'ling. Kiydiradi anjonchasiga. Hozir ne qanday kiysek hamchi? Biz qalpoqni qo'llarga olib kelib berdik. Bu triklar qayerdan olib chiqishdi bilmayman. Zamir Murza o'lib qolsa jarashdi. Oy ay 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 ay. Mevada qo'lda turasiz. Barizmi? Maqava. Wow. Rahmat, rahmat. Rahmatjon. Men do'ppi kiyganman, ayirmasi yo'q bo'lib qoldim-a. Toshkentga borib qolsam meni polibon o'zbek deydi-da. Do'paraz jon deydi senga. Rahmat. Andamesi. Andamesi. Emi bizning Qarajog'ini bilib atgandan keyin anjachasiga Emi bunday tuğanlar qizib qoldi. Sizlarda qirg'izcha aytgan birov bormi? Aka kelasizmi? Qirg'izcha. Qirg'izchami? Qirg'izcha deymizmi? O'tir barim. Ey, manas bo'lib tur. Manas atqa qo'nib tur. Manasning o'g'li Semedek, boshida qunduz tebedek. Nima bo'ldi? Bular Manas aytdi-yu, biz askiy aytishamiz. Ey Emil, sen başta aytgansan. Voy Ikronjon, Alabbay, men sizni o'xshatdim. Kimga o'xshatdingiz? Erkakka o'xshatdim. Erkak bo'lsam nima qilardingiz? Siz hali erkak emassizmi? Rahmatjon, bizdagi birday-da jigitlar o'zbekcha bunday bir kim? Ulan? Qana ulan? Kelin, neydi? Bari sen aytib qoldi. She'r aytaymi, ırdaymi?
Meni kuchliroq sev. Kechagidan ham. Keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Meni kuchliroq sev. Kechagidan ham. Atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan. Aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan. Sevaman deb aytasan. Tiz yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o'p. Kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o'p. Atrofingda men sarson. Rahmat. Adımisi bağınızdağa жоқ deydi. Beyler. Çıkıp kaldı. Bola bu qo'shiqni aytishyapti. Shu qo'shiqni aytib qo'ying, avjini deyishdi. Shuning uchun bir-birini turtkish. Toyingda ming yolvorib, ishqim qildim-ku izhor, sen ham bir bor dil yori, sevaman deb ayt dildor. Zir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o'p. Kel o'shalar oldida men g'aribni bitta o'p. Atrofingda men sarson. Barakeldi, çok rahmat. Ademese men oyunun kalısları menen sizlerdi tanıştıram. Jana şundele biz oyunumuzdu başlayla. Şov futbol. Demek tuğanlar bugün bizde kalıstık tığılgan jigitler. Kalıstar tovunun başkı kalısı birinci kategoridagi kalыс. To'xtabayev Timur. Jardamçılara birinci kategoriyada kalıstar Abdukarimov Abdugani. Yarışadaylı Çingizulu Argen. Oyun 2 bölümden olot 30 minuttan vaqtlar bölüngen. Anadan hormatlı komandalar biz sizlerge iyilik qalaymiz. En negizi taza oyun ötsün. Oş bereke Andijan Oşnalar. Universal komandasının jigitleri Mr. Qalibek, Janşındele Mr. Sadık. Assalomu alaykum, qandaysizlar, yaxshilarsizlarmi? Tinchsizlarmi? Ishlarni bitirib omon eson kelib oldingizlarmi? Bunalarning futbolini ko'rib, hemen kichkina gulib o'tirasizlar-da hozir. Hozir bular futbol o'ynayuncha bizni kuldirib bilmayman biroq. Surat prokat tushib olsin. O, Aqlek kuyum chiqdi-ku. Aqlek krasavchik. Aqlek krasavchik. Buna nega o'tadi? Yo'ldi. Shu yerda o'ynaysizmi? Olis ketmagin, cho'qolib ketma. Ya sen shunday. Seni shundan bizga aql yo'q. Ketdi, o'yin boshlandi. Başla, kommentatorsın başla. Bura hurmatli do'stlar, top hozir Andijon komandasida osmondan tepdilar, Qodir aka suzdilar, oqtirib churqab ketdilar, boshqa biri teyib qo'ydi. Bura asaga dedi, "Achoq menimcha bo'lganda hozir qabul boshlanuvda top yerda emas, to'pga o'tida jurib, tepdi, pas qo'ydi. No, sudya men chegaraq chiqib oldi dedi, mayli. Top out bo'lmadi, bunaqdan out tayyor ko'rinayotgan. Ana ketdi. Ketdi, to'sdi, to'solmay qo'ydi, tog'i ketdi. Bu ketishda ko'pga bormaydi u. Olib qo'ydi bari. Maqsad Husenov topdi, sol qanot buncha, narxi qanot o'ng qanot, ha? Bilmayman, o'sha bir bizdan qaraganda o'ng qanotda ketdi. Biz yoqda ham o'ynag'lachi. Qodir Jarmatov! Osh beraka komandasi Qodir Jarmatov o'yindan fokusu yurib ketdi. Osh beraka komandasi esepni ochdi. Hozircha 1-0. 1-0. O'yin boshlaymi, o'yin bosh. Bular ham elni qiziqib qo'yindi, bir gol say qo'ydilar, men. Shuni qiziq bo'lsin-da, ha? Boshdan o'ynag'iladi dedi, sudya. Sudyaning ishqirig'i zo'rchatki bura. Ketdi. Voh, ketdi, dog'i ketdi.
17 nomerde alsan tepti. Vay! Canından ötüp ketdi. Tazim qayoqda qarab o'tasan? Foratani qarasan. Tazim bilan mashinani suyatib o'xshashgan. Tazim hadi öyle o'ng joqqa qarab, o'ng joqqa qarab. Boradar bor, mashinani haydab ketib qolsa bor-ku. Tazim ne o'ng joqqa mol baylab qo'ygansin bu? Hadi öyle o'ng joqqa o'tadi. Harakatda Qodir Jarmatda top. Kimga? Hujumga o'tayotganinglar nima aytdi? Kim aytdi? Emiyo. Emiyo. Va, o'tidan tepgan topdi Tazim masaqada qarama oldi. Молодец, Tazim. Mol baylab qo'ysangda yaxshi do'stim. Va. Ya buni 17 nomerni otini jo'ni yozib berdi. Baxtiyor aka, Baxtiyor aka olsa tepdi. Pas berdi. Ikrom oldiga ketdi va. Ikrom. Va, pas berdi. Beraka 17. Sol kanatdan Şaşmay oyuna qilib Süleymanga yetishmay qoldi be. Va, Ikrom boshligan top. Ay. On kanatdan Aqtilek ko'tardi. Çok Baratar to'sib qo'ydi, Qanot Chanayev tepdi, dag'i to'sib qo'ydi. Buna yerda 7 nomerda Ulan aka kana. Ulan Sidiqov aldadi. Pas berdi. Buna 17 nomerda Baxtiyor Ag'aus. Ay, top topmaydi. Başından. Eldiyar Qadirqulov. Qodir Jarmatov. Zamen ekani. Zamen chör bor, chör. 12 ta o'ynasa qara mayli. Bilmaydi hozir. To'polonga kirib ketdilar 13 ta ol. Sizlar kim hesabda o'tiradi bu yerda hozir? Sudya bardig'ini tanib olib turadi bu yerda. Va, alisdan tepgan top. Sal qiyshiqroq ketib qoldi. Qanot Shanayev. Qanot Shanayev tepdimi? Qanot Qanayev tepdi. O'zi o'shunday qishlaydi hozir. Biroq yaxshi tepdi. Aytdi, zamin deb. Sudyaga aytish kerak-ku. Bizga aytib qo'ygan, o'sha topma bor. Sudya, zamin biz qilamiz. Biz qilamiz. Biz sudyaga. Biz qolasa almashtiramiz, qolasa almashtirib qo'yamiz. Biz shunday. Qolasa 12 tasini chiqarib chiqamiz. Top ketdi. Va, buni Bratan aldadi. Dog' aldadi, bo'lmay qoldi. Dog' aldadi. Bu cho'ta yomon gol aytib o'xshaydi. Top o'tib ketdi. Ay, 7 nomer topga yetmay qoldi. Ay. Yaxshi o'yin, yaxshi. Boshlanishi qiziq bo'ladi. Buni anlatdi kim bilan? Ketdik. 10 nomer Shohruh. Barataga tep. Oralar komandası. Bizde-chi? Uylanib otganda shunda. Bunalar g'ariblar ekan, o'ch otadi. Jona, sizlardan ne gol sayıp qo'yganda o'tirmay bor qani. Voy o'ldi. O'yin boshlandi. Surov belgisi bilan Jengiz Aytiyev topni boshladi. Aqtilek Aydarov. Aqtilek qayoqda o'ynatasan? Просто Anjanga gol otdi Aqtilek o'shaga. Albatta, bu yerda главный не победа. O'rcha so'zlashni ko'rding. Давай, o'rcha aytasan, Sodiq, давай, o'rcha. O'rcha, вот, топ идет. Еще идет, нет, обратно вернет, то ли. Давай, o'rcha. Qo'y, o'rcha. Qirg'izcha so'rg'a сөйлеймін. Qodir Jarmatov bizga. Qodir Jarmatov dag'i top bilan o'ng qanotdan chabul jasagan jatat. O'tidan bergan top Ashursun Ulan Sidiqov через себя qilganda bo'lmay qoldi. Молодец. O'shada o'tiga tavering. Sudyalar top nima varatan sal past o'tiroq qilib qo'ysalar bo'ladimi? Biznikilar top o'tida o'ynayotganda. Boshimda qildimi? Boshing qarmadi. Ay dedi-da. Ketdi, o'yin boshlandi. Alisher, top bilan Alisher o'rtada ketdi. Endi Qodirov olib qo'ydi-ku. Maqsad Huseynovda top. Давай, anglizcha deb kommentator anglizcha. Oh no, Desatir Normal for top to out of ketayotgan jo'ri Aqtilek Aydarov topni olib qo'ydi. Qirg'izcha bo'ldi, qamik. Yana to'xtashib. Ay, menimcha sudya ishqiriq chalgan yo'q. Penalti bo'lmaydi. Penaltiga layoqdalash bo'lmadi o'zi.
Ova özünde şamal qayla uçup ketdi yomaka. Ova. 20 nomer. Ay, menimce çalılar boldu. Sudya ışkırdı. Nege çalarsın sen ne cindisin mi dedi. Çalamadan giyin dedi. Onda emas da dedi. Onu emas da erkek oynasan olur dedi. Sudya hile verse. Hile tuarınıp ketip basa Sudya. Ne oldu? Ne çözüm zaman kılayım mı? Onlar akça O buna içkeride oyun ançada emas, sırtta oyun kızı koltat. Daha baştan gelçi. Sal. Saldın mı, aldın mı, ne kıldın? Sakin telefonu alıp koy. Penalti vereyim dediler. Penalti da şunu penalti değil mi? Bu штрафной. Штрафной. Штрафной penalti oldu at. Штрафной. Ay, top. Jönele ötüp kettim bunlar. Ne kıldı atmalar öz? Buna aldayım da iş berdi, bırak alday kaldı. Ulan Sıdıkov'da top. Pas. Aldığınızda adam getdi, imaqıl getdi, pas verin. Getdi. Bermey koydu, yaman içi tar ekan bunun. O de. Bermesen uşunda bolat da. Beriş kerek. İmaqıl Şaripov 5 top çurqap koydu. Ay, çurqayasın artaydı. Zaman var mı deydi? Zaman var mı? İsabek aytdı, zaman var mı deydi? Sen düşer, sana hiç kim söylegen жоқ. Kim? Çıktı, sanatçı. Oyna kitap alıp. Oyun en başta aldı. Burçtan. Uygulay, burçek toptan, out geldi. Out ha? Out'tan Aqtilek, Qana Şanay qaşırdılar, Qana Şanay ikramı meqa turdu otadi. Ne oldu ata şunda? Çok toptu açtılar, komandası alıp koydu hazır. Sol kanattan biz jaqtan. Çabul jasagani jatat. Davay, Şaqruq davay. Şaqruq men sen menen davay. Ruka bolganday boldular, Sudya görmey kaldı. Mayli. Ataka! Qalbek. Nima var bunda? Madaniyattu sökse bo'lib qo'y. Madaniyattu? Ya senin omadingni bersin mayli. Qanday ochiq borataga tevel. Jana gol sayganды tevelebey, ушун tevelebeydiңер дейм да. Bu yoqda только gol saygan teveleydi ekan. Qana o'yin ulantadi. Zor. Shunda qolib tur. Qara. Bu yoqda qiz o'qiyap turma. Жеңишбек айтып tevib qo'ydi. Offside deydi. Oyun offside ekan. Offside tushunasizmi? Offside'ning qirg'izchasi alupside. Qanday? Offside'ning qirg'izchasi alupside. Alupside buni ne bo'ladi shunda? Uzunroq aytganda alupsayat degan so'z. Aldığa ötüp alı ha? Buna Ulan Sıdıkov dağı yetti. Alıstan bergen soğukkusu dağı dil ödede жүрөт. Jermana tağınca. Dep kıykırdı Sadık. Aka, Jermana tepseniz barata жерді aka. Bir nese dedi, Şaqruq sağa aytdı atına. Jet. Şaqruq topqa jetdi, ikram geldi, aldaş atmış. Çaldı ne bulmaya kaldı. Davay Şaqruq, balandes. Pas verdi. 10 kanattan 7. nomer çabıldı. Kadir Jarmatov daima şunday qiladi. Kadir Jarmatov daima shunday qiladi Kadir Jarmatov. Ne qiladi? Shuni tozib qo'yaveradi. Turtishpanglar. Futbol o'ynag'lar turtishpanglar. Öpüşkiler sen turtishpang. O'ng joqda pusto. Jengish aytdi, qo'ltig'idan to'p o'tib ketdi. O'tidan bergan soqqisini hech kim topmay qoldi. Hech kim to'solmay qo'ydi sen. Sebebi barata beraqdalar. Farhat akaga aytdim deydi, ne bo'ldi? Zamen qilasizmi menmi? Kimning o'rnida? Farhat akaning o'rnida. Alish, qatnasan krasavchik deydi bu yoqdan. Ya o'ynayman deydi, Alish o'ynayman deydi. Alish. Alish o'ynagan yaxshi ko'radi ekan. Alish, ne qiladi? Karimcha? Kim Karimcha? Alish Karimcha. Alish, 50 ming berem chiqdi deydi. Ana top Aqtilek Aydarovda. Kadir Jarmatovga uzatdi. Qayradan. Aqtilek topni mint o'tkazib qo'ydi. Top mint Aqtilek mint qo'ydi. Top shashib ketdimi? Sol qanotdan Ikram ketadi. Ikram ko'tar boshqa. Ikram oshirib bergan topni Baratar qand qarmaganda ayla qarma oldi. Top neni oldi? Bilmayman. Gol! Maqsad Usenov
Maqsad Usanov o'zi boshqa ko'tardilar, просто Farataga yurib ketdi. Ikram aka. Ikram, almasham deydi Jamir Mirzo. Almashar ekansiz. Ha, 2-1 bo'ldi. Bo'ldi, 2-1 bo'yicha bo'ldi. Biz 3 ga chaynlar sanay olamiz. Budan kim hisoblaydi? Men hisoblab yozib turamiz. Sen hisob qancha bo'ldi desa, ko'p bo'ldi deb yurganglar. Bilmayman kim. O, Chabul. O, Patershka. Qo'lcha Patershka bu Sarat aka. O, 20-nomer. O'rta bilan ataka qildi. Berilgan topdi. Ayjoq! Shahrux. Cengiz aka bitta aldash qo'ying. Ay, o'xshashmay qoldi. Ay, ikkinchi o'xshashmay qoldi. Buna bola ham topni olib o'tganda. Manas churqaq. To'xtavoy churqab juraver. Sen futbol o'ynama, jala churqab juraversan. Oqatdan jasagan Chabul. Ko'pga boradi o'xshaydi menimcha. Golmi? Golmi? Offside bo'ldimi? Gol. Ibrahim. Atrul, sal nastirmas jo'g'ra atrul. Hozir golni kim saydi? O'yin boshlandi, Sodiq o'yin. Golni kim saydi hozir? O'yin boshlandi. Kim saydi golni? Golni kim? Ja, sen saygan bilan. Gol saygan adam kim saydi? Top. Sen saydingmi? Yoma burgerda top. Isa saydi, o'shani so'radi. Qutman Sultanov. Tepdilar bo'yqalar qayerga tepib qo'ydi-ku? Jang saydi. Qo'ltaga tepdi. Jang saydi. Salda. Jang saydi esepti 3-2 qildi. Jang saydi. O'yin boshlandi. Oyun başlandı. Top aldık aşırılıp verdi. Ulan Sıdıkov toptu süzdü. Hazır topun canı oldu. Top Manas'ta. Manas'ta mı? What? Manas'ta mı? Manas oyun top. Davay. Top yomadı. Qaysi Manas, qaysi topken bilmey kaldım. Deme. Manas toptu kursağına sarıla jürörmeyiz mi? Jovardan aşırılan topqa. Ket ikram oşadanlar lölmeler qaram. Qaqa qarab? Ölmeden topni qo'lab ketib qoldi. Biroq sonini o'ynab chetadi. Soni. O'yin qizib o'tadi biroq, ha? O'yin qizib o'tadi. Sodiq qizib o'tadi. Ya o'yin qiziqli o'tadi. Nimalar narsanasi negadir yo'q bo'ldi? Yaxshi. Elda yaxshi bo'lib qoldi, qiyla. Ne kreditingiz bormi? Bunday to'lay, ovozda to'lab berasizmi meni? Ovozda? Ovozda, deb qo'yaman. Kredit organda. Mana. Tak, o'yin ne o'tadi? O'yin bu? Bilmayman. Offside bo'ldi deb qo'ydim. Hozir shu yerda offside bo'lganmiz, ha? Po'lam o'rtasida offside bo'lib qolgan. Bo'laveradi. Professional. Eldar Qadirqulov. Voy! Eldar Qadirqulov Forataning jannat tepgan ekan ko'rsa. Imonqul Sharifning boshi menen but almashib qoldi. Sen o'shanda Bakovoy sudya olasizmi? Yo'q. Bo'lmi? Qancha aytiladi? Ne de? Bunda Qaptaldagi sudya ne deydi? Zapasdagi sudya deydi. Zapasdagi sudya? Ikrom Jullovning boshina top tiyilib tayib ketdi. Ol atayin o'shunday qildi. Atayin qildi. Shtrafnoy. Ulan Sıdıkov 20-nomerdagi futbolistni o'yib qo'ydi. Sizlar ham o'z. O sizga ne qarib biladi. Ne öyle? Qarib debdi, ne deyapti qani? Men qaribni bitta o'pdi otdi. Bunaqa ham bor. Endi yo'q. 4 derece. O'yin boshlandi. Top. Oshlar komandasida. Isabek, davay Isabek. Davay Isabek. Voy, Aqlak jongoch ketaversin yig'latgan. Eldar Qadirov topni olib qo'yib, qayra berib qo'ydi. Qadir Jarmatov doim shunday qiladi. Aqlak, davay. Aqlak, davay. Davay. Aqlak o'zing ketarish kerak edi, Aqlak. Ibragim, davay. Ibragim kim o'zi? Qadir Jarmatov. Pasni berdi Ulan Sıdıkov aka. Kombinatsiya jasab, sol qanotdan ketayotgan topni Ulan Sıdıkov cho'qqa chiqarib to'shaydi chamasi. Manasqa jetmay qoldi. Manas topqa jetmay qoldi. Manas bilan top birday bo'ldi. Qana ketdi. Qadir Jarmatovga top
Yaqinlab keldi, boshmen suyib borib turib to'zalmay qo'ydi. Va, buni hayda. 20-nomerda oshnalar. Va, aldadi. Yekovini aldadi. Uni dag'aldadi. 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 Al dag'aldak. Shu cho'ng'ida deputat bo'ldi, shu golda aytgan. Bo'lishi ham mumkin. Ha. Bo'lishi ham mumkin. Va. Gol! Hech kim sezmay qoldi. Hech kim sezmadi. Ta'zim biroq yaxshi o'ynadi. Jana to'sdiga qancha joy to'sdi ham. Bir joy girib joylagan. Ta'zim jamon deb yurgan edi. Jo'l emas. Ta'zim. Ya 3 gol kiribdi. 3. Ha 3 golmi? O Eko jo'lga kirib ketdilar. Ha. Bizga da suv keldi. Va. Suvdan chiqincha. Suv beradi, bo'lar suv beradi. Maqsad Husanov, Qanot Shanayev, Zamir Mirza. Zamir Mirza pas berib, qayra jig'ilib ketdi. Alisher Beyonov ketayotdi. Ha? Alisher Mirza? Alisher Beyonov o'tadi. Alisher butun top tegadi o'shaydan. Ulan Sidiqov. Ulan Sidiqov. Ha, Ulan Sidiqov bir aylanib keldi. Zamir Mirza cho'ta yaxshi o'ynay olmaydi. Zamir Mirza topni tepsa oldi. Tep qo'ysam oldi deb turadi. O'lim jirma tep qo'ysam oldi desin. Mana sizni jurqagani. Vo, daga ataka. Ta'zim o'yg'onib ketdi. Hay, harba oldi. Ta'zim o'yg'onib ketdi-mi? Ha, ta'zim o'yg'onib ketdi. Uje o'yin bitdi. Birinchi taym bitdi. Ha, chiqdilar o'yindan. Chiqdilar. Top. Damalgilar. Assalomu alaykum. O'sh qarsingizda o'shni juda ham yaxshi ko'radigan jamoa. Omalar jamoasi! O'tkazilayotgan mana shu shou barchangizga muborak bo'lsin. Kecha bitta qiz bilan gaplashib o'tirdim telefonda. Menga qarab jonim deydi. Jonim deganda oxirida 3 ta m ketyapti. Jonim, siz bilan tanishganimdan beri orzular og'ushda yashayapman deydi. Siz nima dedingiz? Men xotinim bilan yashayapman dedim. Bolalar. Stadionga kirdim u. Shikalat qizni ko'rdim. Qanaqa ekan? Voy, shikalat qizni ko'rdim. Qanaqa ekan? Mayllari shikalat ekan, qarang. Bolalar, O'shga keldikmi O'shga? Kelishalik statistik ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Statistik ma'lumotlarga qaraganda amerikalik ayollarimiz I love you deb turib bitta farzand tug'ib berar ekan. To'ppa-to'g'ri Rossiyalik ayollarimiz "Я тебя люблю" deb turib 2 dona farzand tug'ib berar ekan. Ha, Narabar, Jaqal deb turib O'shli ayollar 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta, 13 ta, 14 ta. Bo'ldi, tug'urami tinmasdan. Bolalar mana asosan futbolga qizlar kelibdi. To'g'rimi? Qizlar dahshat qizlar kelibdi. Shu stadionga qizlar qanaqa kelgan? Mana men ko'rsatib beraman. Mana qilib kelgan, mana. Qani? Mana bir nima degani? Bitta yigit kerak degani. Bunaqa kelmagan. Topilamo qanaqa qiz? Ha, bo'ldi. Bu futbol o'ynayotgan qiz. Yo'q. Ya bu yo'qmi bu? Yo'q, topamadinglar. Bu vaqtilaymi? Yo'q, Ikram aka. Yo'q. Chipanglayotgan qiz-da? Yo'q, qanaqa qiz? Ha, bu hojatxona qidirayotgan qiz. Qaranglar, mana qanaqa qiz mana. Qarang. Ha, bo'ldi, topdim. Bu boy qiz, boy. Puli ko'p. Ya. Ha. Bu Manas aka hali. Yo'q. Qaranglar. Qalbek aka. Ha, bo'ldi. Valla yo'qmi bu hali? Yo'q. Yo'q. Qanaqa qiz? 2 qat qiz. Ko'rdingizmi? Mana uni vashi topish olmaysan. Qani? Mana qanaqasi mana? Qani? Qaynam. Ha? Qaynam. Yo'q. Bak ne keling? O'shda bunaqa xunuk qiz yo'q ekan aka. Yo'q. Topish olmayapsiz. Kim? Ha? Kim? Mana 2 qatda eri qidirib yuribdi. Bolalar, bitta zo'r she'r. Qarashlar, dahshat o'zim yozgan she'r bor. Mana mening 2 qizim bor. Ikkisi ham mehribon. Biri menga. Bu ona haqida edi-yu. Aytdim, qofiyasi bir-biriga tushmayapti ya. To'g'ri ayting. To'g'ri ayting. Mening 2 onam bor. Ikkisi ham mehribon. Biri menga sut bergan, ikkinchisi Shirmoynom. Sho'ru, shu she'rning chetda turib buzdim. Mening 2 tufligim bor. Ikkisi ham chiroyli. Birinchisining ipi bor, ikkinchisini hidi bor.
Sherminday bo'lar. Meni 2 qizim bor. İkisi ham chiroyli. Birinchisi yuraydi. İkincisi tüyaydi. Sher aytayotganda birov Jim tur, aralashma. Jim tur. Indamay turish kerak. Mana sho, mana sher mana qara. Qani? Mana meni ikkita xotinim bor. İkisi ham normalniy. Birinchi xotinim. Ikkinchisi meni xotinim. Xullas, Andijondan kelgan og'alar jamoasi futbol shouda Tayyor bo'lsa, 1 2 3 ket dedi. Tamam sen başlayasın, o sudya başlayın. O'shintib qo'yaylik-da. Ortada sudya var. Ne oldu? Bizga qo'ysa anmangiz o'ynatib boshlatverasizmi? Ne oldu? Bunlar 12 ta okattir. Burası çıksın da. 11 ile. 1 2 3 4 5 6 7 8. Varatar bilan 12 bo'lish kerakmi? Varatar bilan 11 bo'lish kerak. Ketganda boshlandi. O'yin. Yomoni biri oldi qo'ydi. Yo'qda. Qotib chiqib bordi. Televizorda qanday suylash? Televizorda kommentatorlar bormi? Qanday suylayman? Biz bilasiz mana Olimdek. Shunday suylaganman suygun. Shunday suylayotganman suygun. Suylayverjam yo'qlarni. Buna hurmatli do'stlar, bettesh boshlandi deb suylaydi. Oshni suylachi? Bunda jo'nli suylasa bo'lib aytganda. Buna hurmatli do'stlar, bettesh boshlangandan beri top outga chiqib, Azir Qadir Jarmatov Maqsad Husenovga ashirdi. Maqsad Husenov Polyaning o'ng tarafidan sentrga ashirdilar. Sentrdan kimdir biri topni qabul oldi, yig'inib tushdi. Mayli bo'p turadi. Bu degan futbolda odam o'ynaydi, jig'iladi, ularga tig'iladi, taqdir narsalar bo'ladi. Chabul, qanotda Yoma topni tepgan odam bo'lmay qoldi. Yo'q, top qaytarildi. Top Ashnalar komandasining tarafidan ortga qaytarilib, hozir Andijon komandasi Chabul jasag'ani harakat jasab jatgan uchuruv Qodir Jarmatov aldab qo'ydi uni. Qodir akani ham oldigan odam bor ekan, ha? Qodir aka hech aldanmaydi-mi? Jalan aldaydilar. Top vaqtlik, Ikram. Ikram piyatka bilan pas berdi. Mayli, qayra Ikram odash janog'ini o'ylab, baratar bu yoqda deb tevib oldi. Yo'q, aytib qo'yish kerak, pul almashdi-da. Nima, Ikram, bu yoqqa ataka jasaysizlar. Pul almashgan. Давай, Ikram! Ikram, давай! Varata men joqda. Topni oshirdi. Suzgan odam yo'q. Qanot Shanoyevdan. Qanot Shanoyev aldadi. Dog' aldadi. Menimcha soqqa berdi. Nima? Varatani bunday qilib qo'ydilar. Varatar kichik kerak bo'lib qoldi. Varatani kishi cho'ngaytsa bo'ladimi? Bo'lmaydi dedi. Qara ketdi dag'in top. Hozircha Aq futbol qachonlar tarafidan 2 chavul jasaldi. Aq formachanlardan. Bereke komandasi deydi qo'ychi. Aq formachan. Bereke komandasi aq formachandan. Ko'k shortik deb olmaydi. Aq shortikchan deydi. Aq shortikchanlar. Aq shortikchan. Top ko'k shortikchan ekan. Aqtilak biroq qalbay churqab ketdi. Aqtilak молодец, churqay ber. Zato charchatib qo'ydim. Shohruh. Aqtilakni aldab qo'ydi Shohruh. Молодец. Aqtilakni aldasang bo'ldi, xursand qilasan. Ta'zim o'xshash tutdi qarang. Молодец, Topni qarmab, kinodag'iday jatib qoldi. Ko'p ko'rgan ekanda. Ta'zim tepdi. Husanov suzdi. Top out. Topni berilgan kishi bor. Chiqay. Topni men o'zim borib berib qo'y. O'zim bo'lmay qoldi. Topni sekin olib qochib ketib qoldi. Shunday kishini qo'lim tutqaqiroq. Biroq qalay? Top normal ekanda olib qochib qo'ydi. Top qimmat topdan ketdi. Shu qimmat top ekan, obar o'ynaysiz. Ta'zim topni qarmadilar. Ol quchoqladilar. Topni quchoqladilar, top ta'zimni quchoqlab qo'ydi. Bir-birini quchoqlash kerak-da. Top g'arib mez ekanda. Ikram dag'i qayrilib narjoq tevim dedi. Top Qanot Shanoyevda. Top Aqlek Jetsendan boshqa hech kim yo'q. Tepdi, молодец. Sudyani boshqa tesa yaxshi bo'lardi, bilasiz. Sudya topni ham to'xtatib aytganda. Sudya zerib ketgan bo'lish kerak, ha? Nima qo'ydi? Zerib ketib qo'ydi.
Top azır aşnalar komandasında. Biz kinoda, televizorda kılal beklememiz bize. Sen öz üstüne. Kıyın eken ha. Oza kile. Buna. Top ketsak buna. Aşıdı. Aşnalar komandası çabulcası atat. Aktilekti aldadı. Dağı bittasını aldadı. Berem börecerine tepsine mi? Aldap çürüyordu. Top ödemenen aşırıldığından arakta hiç kim yok. İkram var. İkram bir yaktan komandasında da. Ulan Sıdıkı. İkram tep! Tamam İkram çurka! Çurka İkram! Çurka! Tokta var çurka! İkram top tepsen adam tepte. Karma aldı da. Bir nese dedi ona karab. Kellesi cıltırağından bayqab kaldı mı? Damda oldu da baş. Koy. Koy İkram İkram. Bu adamdı görmeyene top tıkan gör. Ha? Bu? Hem çamela böyle oynadı da. Çamela. İkram menimce toptan ciddi oynadı. Toplu ciddi. Şov. Muştaşkan yok. Atayın şov kıldı. İkram muştaşbay. Atayın şov. Açıkısını alıp koydular görmeye kaldı deydi. Oңай екен onda bularga açık. Жақсы екен, біремен мушташ көсе açıkısına қойсаң жоқ. Тынчыйт екен, Өзімен өзі деген. Өзімен өзі мушташ кетіп қалды. Қол алышып кешіріп қой деді. Манас кірсін Барат аға. Қоян аға есеп 5-0 оқыған. Заштаға кірсін. Қана Манас жүр. Ulan Sıdıkov'un udarı abdan güçlü oldu hazır. İsабек арқаға тәптілеп түзге кетіп қалды сөйді. İkram narjaga özmen öz oyunu otat. İkram'ın açısını berip koyla, пожалуйста. Özmen öz oyunu ermesin. Kanat Çanayip, Maksat Hüseyin'in başladı. Maksat Hüseyin'in ödeminin tepkilen toptu. Ayyoma burger. Қалыбек, Садық, сілерге үшінші болып Манас бір бешінікке қосылбайым деді, үшең бар. Болды, жақсы. Давай, Манас Алқұловтағы қосылсын. Комментатор Манас Алқұлов. Йома через себя тептілі. Пұты не болды қалып? Пұты нешке оқалды? Чет. Молодец. Красавчик. Ақтілек, давай, Йомака. Ой. Gel Manas. Ақтілек жақшылы ойны отады, просто нарқылар мешайт бердеді. Мешайт бербей тұрсаңар Ақтілек тепкенде. Сөйледі өзің. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, оштуктарды колдойбузбу? Береке барбызбы? Аны эмесе топ Кадыр Жарматов баш менен 2 жолу сүздү. Топ Элдияр мырзадан өтүп кетти азырыраак. Топ Ошталар командасы тептиле. Гол мескен. Элдер да кошумду ойлоду. Силер да голду ойладыңарбы? Варата сартта кишерак экен, а? Ош Билим телеканалы тартуулайт. Бүгүн биз Садык жана Калыбек менен алып баратканым абдан өзүмөн өзүм сыймыртанып жатам. Топ азыр Кадыр Жарматов бүгүнкү оюндун эң мыкты оюучусу Йома топту алдырып жиберди. Йома кесал жеңилдик кылып калды. Замен? Ақтилек. Кимге замен кыласыз? Йомака кайра тепти. Давай шақырып, топты өптейді теп. Чабыл! Қанат Шанайып, Замир Мырзаға бардылар, Замир Мырза. Бар өзің ойнадым, топты албағайды. Неқті ойнағыла деді. Судьям неге шықырды? Замир Мырза менен Жеңиш Айтип, Замен. Замир Мырза менен Жеңиш Айтип, Замен екен. Замирка. Илгери Замен болған екен. Жеңиш Айтиев нокаттың құлыны. Нокаттықтар барбызбы? Не, нокатқа тиешең бар ба? Нокатқа женмін да. Нокатта түрілгім. Қарасуға тиешең жоқ па? Жоқ. Нокаттан алып кетіш керейлер. Бара, Замир Мырза менен Жеңиш Айтиев Замен масла болды. Қана кетті, Йомакада қайрадан топ. Топ кетті, мұна кет! Емил! Ай, топ өз мақсатына жетпей қалды. Топ өз мақсатына жетпей қалды, башқа бір мақсатына жетіп қалды. Топ bu, Топ, туа. Йомака жақшы ойнап атады, просто топ орыл қылтауы. Жоқ. Топ жеңілі.
Просто Йоман құрсақ ашқан. Мен қандай ойнадым? Сен бе? Сен өте сонда ойнадың. Сен бұларға өте күштілік қылады екенсің сен. Ошон үчүн ойнай турайын, Сен ойнай тұр. Қалбек? Манас Алықовтың кетірірейін бе? Не қылып? Яман оңайда. Қанды кетіресің? Қанат Шанаев жақсы ойын көрсетіп отыр. Бас Мына қызық жер өтіп кетсін ана. Икрам. Мен сілерге айтқам Икрамның ачқызын бәрі қойғылады. Бірақ Икрам мырза жақсы ойнап отады. Береке командасының ең сұлусы Икрам бе, же Замир мырза бе? Ең сұлусы? Ава. Ең сұлусы Қалбек деп қоямын. Қызықсыз болып қалды? Қызықсыз болып қалды. Атылдың. Құда қаласа кейінкісіне күлтіреміз. Атылып кеттің. Атылып кетті ма? Мына яман алды айтқан 20 жылдан бері. Иса, давай! Иса! Вратарменен раздарас! Теп! Гол! Есеп açıldı ikinciden. 4-3! Қол шапайыңыздар. Красавчик, Бізден әлбетте Андижанды қолдандар бар мы? Бүтел Андижан ғой, Өзім бардық Андижандықтар мені. Андижандықтар. Просто Андижандықтар Оғышта жешейді да. Күшітке қандай еттік олай? Шүтка өте мұндай интеллигентный шүтка болды. Өте грамотный болғандықтан грамотный адамдар түсінбей қалды десем. Аман Ибраев жарылып отады. Ақ тілек мырза. Үшқырды. Үшқырды, неге үшқырды? Судья көп үшқырар ба, сұраныч. Көп үшқырсаң түні төшек бұлғайсың. Суй, үшқырар екен, Неше үші да бұлар? Зеріккенділер. Мен айтады білем, Манас Алықовты кетірейін де. Оңай да. Манас Алықұлым замен десен кетіп қалады. Жүресің? Ойнайсың ба, сөйлейсің? Жоқ, қазір сөйлеп тұрайыншы. Бірақ сен азыр кирсең жең қойшады да. Мен азыр бір гол Құтман әке. Құтман әке кірем деді? Құтман әке қара торыға кіреді, же қап-қараға кіреді? Құтман әке бір топ берем, бұрышта өзіңіз ойнайсыз. Өз жағыз ба? Өз жағыз Манасты қойшы қойды. Өкемне асфальт ойнап жүресің. Жоқ, бұрышта баштан берегінде ойнай береді. Кішінекай баратағы қойып қойыңыз. Өкем, ona баштан минут қойсың десем жүрі. Ойын башталды. Бұл бә, ойын башталды. Не? Яма чабыл жасатқан ұшыры. Теп, яма, теп. Өзіңіз тәңіз. Теп. Қанат Шанаев дарбазашымен сүзішіп кетті. Катастрофа болып кетті. Яма, өзіңіз тәңіз егеді. Өзіңіз тәңіз Ямаға. Пас бәрбәй тәңеріңше. Өзіңіз тәңіз. Қачқыла Яма тәңіз. Қанат Шанаев, дағы Қанат Шанаев. Қанат Шанаев. Қанат Шанаев. Урматты қолдаушылар, келіңіздер, барыңыз. Ошты екінші қол шабасыз. Ош! Жоғы! Ош! Жоқ, ош демейсің? Сен ош деп тұрды. Ош! Андижан! Андижан өзбекшесіне емін, Андижан болады. Андижан деп отырмын мына. Қанат Шанаевтың башменен соққысы. Есептейді Максат Усенов, самый русскоязычный ведущий игрок в Аше. Он просто молодчина. Его отец полковник. Он сам майор. Но сегодня хорошая игра. Сегодня 4-4. Да, Садык? Да, конечно, 4-4. 4-4. Сегодня ребята играют очень хорошо, да? Вот это странный человек был Сайганский. Ошонда общая сумма 8 было, 4-4. Канат Шанаев, он уставший. Поаплодируйте Канату Шанаеву. Он сегодня забил гол головой. Мен башым ем иштей баштады да. Урматтуу
Туғандар, урматтуу оштуктар, шаарыбыздын тургундары, меймандары, сиздерге бир нерсени эскертип кетейли. Бияқта эмне болуп атат билбейм, мен өзүмкүн айтып калайын. Короче, 29 майда дал ушул стадиондо Туктап туруң, кызык болуп атат. Yo'ma. Yo'ma, başla. Bundan 8'i jön aldaysiz, yo'ma. Jön aldaysiz. Kaç deydi o, yo'maga saperin çok olsa da ilacı olsun. Ekon aldadı. Ana. Oy. Ana. Zamir Musa! Upside. Stop, muzika. Dirikten suyun böyle kakıl upside eken. Upside. Bul suyun içiniz köpkön savadı. Ben bayağı nemen aytып attım bile geçirip koyula silerge. 29 mayda. Toğanlar 29 mayda ушул стадиондо Өзбекстандын куудулдары менен Кыргызстандын куудулдары футбол плюс мыскыл тамаша концертте болот. Ошону айтып коеюн. Себеби куудул болгон үчүн 11 куудул Кыргызстандыкы 11 Өзбекстандын куудулдары. Ушул жерге келип көңүл ачып келсеңиздер болот. Кыргызстанда 11 та куудул барбы? Ondan көп. Biz dagы майда чүдөлөрү кошпадык. 4-5 эле тааныйм да, эме айтып коем. Siz oynap attığınızda neye gel aldınız bilmem. Канашанайт орда Замир Мырза кирген. Гол сайгандан кийин сүйүнүп не кылышын билбей. Yo'ma. Normal oynayargılar, normal ne? Oyun. Kolu tiygen жоқ, onun tizesi tiydi. Tizesi o şerde. Onun tizesi o şerde. Tizesi koluna жагышып калган. Микрофонун алдыңыз ба? Sen orası комментарий кылып. Да. Сегодня вот сейчас Икрам паспорт. Да, Икрам, он очень ужасный красавчик. Да. Жоқ, бұл түрлі сөз, суалшымен ужасында өте бар. Я могу сказать. Яман сұлу дегеннің орысшасы. Симпатичный ужас поднимает мяч. Итак, мяч не дошел. Sen öldürdün. Ja, Манас тура айтты, симпатичный ужас дебеди. Мен экранды фонго коюп койгом телефонума. Кечинде кыздарым уктап айткандай ошол сүрөттү көрсөтүп уктатам мен кыздарым. Одан кара өзүңүздүкүн койсоңуз бир жум уктайт. Siz İkram'a okşaş lesiniz. Burası çaçınız var da. Siz yaman krasapçısınız. Eldi karayınca. Uşudan ölsem ölügüm artık sulu olsam gerek. Jetime gar ha. Sen karasan lezvan menle gözünü tilip koyganday koldu. Ben bayağı ertemeden betim cumay çağırma oşuna sizge okşap kalam. Кадыр Жарматов, он сейчас думает. Ben futbol oynayayım. Бар. Максат Усенов, 10 номер. Сегодня себя хорошо показывает. Береке командасынан bir öңөр чыгып, ордоңорго Канашанай биреткен. Замир Мырза. Кутман Султанов биреткен деген. Ravşan aka çıkart kes. Bana gitti. İkram aşağı top. Gol! Cengiz Aydi Başmenen. Katıda kolcalar. İkram. Öte sonun pas verip Cengiz Aydi kellesinden şundan süzdüle top Karatağa girip gitti. Esep 6-4 oldu. 6-4 oldu. Bilmem kaç oldu. Odan burun Kanaçanayıp girgizim. 5-4 oldu, 5-4. 5-4 mü? 5-4 oldu. Kadir Jarmatov. Kanaçanayıp. Manas! Diyalay Manas! Bir sağa bana tutuz! Alda! Canlı aldaysın onu! Malades, takip bitti! Kaç! Tep Manas, tep! Yoma topqa jetip bardı. Eki çıkıvattan berilgen top Manas'tın boyu jetpey kaldı. Manas'tın boyu öz jetpey kaldı. Boy. Büyük болып кетті. Boyu jetpey kaldı, küçük jetpey kaldı. Bu nesi oldu? Ketdi. Ötköde hazır qaytar. Kadir Jarmatov'da top. Top Kadir Jarmatov'ga düşkөндөн кийин Кутман Султанов. Toptu mындай кылып койду, tüptü. Toptu. Buna toptu Kutman akaga berdi, teyip kalsın.
Kutman akaga. Kutman akaga. İşte teyip alsın. Bana tam da canın arkasına çıkıp жүрді. Ошон үчүн пас бериш. Тазым молодец болгон үчүн топ мына жака кетип калды. Не топ? Бурчек топ дейт. Молодец, э. Бак, манас айтып кетти, угловойдун кырчасы бурчек топ болот экен. Бурчек топ. Топ бурчтан, сол канаттан ашырылып, экинчи кабаттан барган топту кимдир бирок чересин, жарым черес тептилеп, ай. Кимде 17 номер. Жанагы Чичаңды айтты го, а? Бактияр беле, Бахадыр беле? 17 номер. Бахадыр, а? Бахадыр экен. Бактияр. Бактияр экен. Биз турла айтпыз го, сен де Бахадыр дейсиң. Бахадыр. Өзүңөрдү өзүңөр таанып айткансыңар, а? Ошо эле. Биз жакшылап айтып аткан экенбиз Бактияр деп. Мына адаштырды. Өзүң атың билесиңби хотя бы? Атың ким эле? Сен ham түшөсүңбү? Жүр, түшүп келе сүрөткө. Кетти. Вау! Вау! Ай, Йома кичине адрестен адашып калды. Ава. О, топту ешким алып бербейт баягы. Жаштыгыбызда ушундай топ чуркаган жаш бала болот эле го, топко чуркайт. Ошондой эле болуп атат го. Бизде жаш балдар азыр авторитет болуп аяк отуруп калышкан. Жердеги солдаттар өткөрбөйт экен. Качып тургула мына матака жасасын, э? 9 май. 9 майда 9 май болот тугандар. 9 майда No Name командасы Кыргызстан, Браво командасы Өзбекстан. Манас алгылы. Сол канаттан ашыр. Манастын шортасынан тартып койду. Манастын шортасынан тартты эле. Чечилбей калды. Onu çeç öte kıyın. Manas giygen şortanı bir cumadan çeçeyiz biz. Özü bir ayda zorga giydi. Manasın terisine çavuşuyla kalkan boş gerek ol forma. Emin 9. mayda kayna başına aytıp koy kalbek. Al gülü olayınca. 9. may. 9. may. Atak at. Davay. Buna kaçıncı numarlı? 20. numar. Aldadı. 20. numarın atı kimin adı? Sardar. Sen bilmeysin mi şunu? Sizler buna birbirine tanıyorsunuz mu? Bu hoşluk. Bu hoşluk da bu. Tep! Şahlık tep! Tep! Çerez! Gol! Konser. 100% gülkü olan. Gelip gülüp keteyizler. Жана ошондой эле бүгүнкү футболдо башкы медиа өнөктөш Ошприм телеканалы. Мақсат Үсенов эки адамдын ортосунан топту алып чыгып кетти. Өзү нерде Йомаканы нар жакка жылдырыш керек экен, бир чоңду жанына коюп турду, Атайын кылганда түртүп берип. Эсеп 5-5 болду, эсеп 5-5 эстетип коеюн. 5-5. Esep 5-5. Bu alda keç girdi kettik de ketip koyun. Kızıksız o kaldı. Tovu iki tavuk etti o. Tovu iki tavuk etti o. Bunda kılvaysınlar mı? Bunda kökük forma çandarga addenli top, ak forma çandarga addenli top verip koyun. Her kim özünün polesini oynuyor. Özüngөр te oynuyorsun. Солдаттардын оюн айтайынбы азыр? Эртерээк бүтсө үйгө кетет элек да. Бирок чындыгында ушул жигиттерге чоң рахмат. Мына биздин кыргыз элинин тынчтыгын карап, бир кол чабып коюңуздар ушул жигиттерге. Солдаттар! Солдаттар деп айтылабы? Мен солдат деп билем да, мында. Военный форма кийип алган болсо солдат дей берем. Ички иштер башкармалыгы. Ошентип айтсаң, солдаттар. Aytdım ben, жүрөгүм сезди бир бала деди. Мен медиктер деген жокмун го, туурабы? Ана кетти. Oyun жакшы эле болуп атат. Йома, болду гол. Йома! Emil Toktaşov. Emil Toktaşov. Жүзүнүн чуркап жүрүп акыры гол
Эми бул достук беттеш да, чынбы? Ооба. Мына Береке командасы оюн бүткүчөң эсепте 6-6 кылып бүтүргүлө эми. Достук жеңди деген сөз жакшы да. Же сөзсүз жеңиш керек. Билбейм, өзүңөр Мен оюмча тең жакшы, а? Өзүңөр чечип алган. Оюн болуш керек да. Мага десе 8-5 кылгыла. Эми өзүм оюм айтып кетдим. Йомага ким замен? Икрам. Жанатам бер айтып аттык, айка өзүңүз тебе бериң деп айтып аттык жанатам мен. Өзүңүз тебең деп. Икрам, апсайттасың. Кел. Ва! Андижан командасы чабуул жасап турган кезде мына тоспогула. Тоспогула тепсин. Кандай болду? Oyunun bütüşüne 3 minut kaldı. 3 minut çınap koygular olmasa. İkram 3 minut çınap koy, otur bal bir yerde. İkram, dağı. Ona alda gel, alda. Jönle teve vermey beyam. Молодец, zaten son fint kıldı da. Çabul. Upside, MU, upside'da gezin. Arkadan kayıtıp koy. Davayla oyunca sağla. Oyunca sağla değil de oyunda oynamala değil. Oyunu kanca say. Oyunda bitti çok etti ama tek de oyunca sağla. Yattı, oyun başlandı. Narkı kişiye hem açık vergili. Aklek. Yoma zamenge girem deyt. Kiminin? Kadir Jarmat menen. Kadir aka. Kadir Jarmat menen yoma. Almaşmaysan Ökön söz var kim? Bunalarga niye aldı? Koluna ujel almaştırıp. Kara. Vah. Gitti. Top elbette. Aşnalar komandasında. Sen bererek oynayılaçı. Vah 11. nomer toptu sol kanattan apardı. 99. nomer tepti. Gol! Sonun gol oldu. Sayız hazır ha? On putmenen sol putmenen be? Tizemenen de koysun. Ne öyle oldu? Ortada söyleşiler жүрүп кетти. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart. Seriya, kim ko'p gol saysa o'sha komanda utat. Madaniyat Başkanlığı başçısı Eldiyar Kadirkulu Mırza. Özünüz tapşırыңыз. Andijan Oşnalar komandası. Bugünkü bir teşte 6-0 ezerinde teң çıqqan menen saylanmakçı. Buyursa bizden keyinki bu futbol beteşimiz Andijan şahrına dönmökçü. Anatan bizge daha iyilik қалаңыздар. Дегелек ушундай бир жакшылыктар ар дайым сиздерден урулуп турсун дейт. Урматтуу биздин бир туугандарыбыз, коңшулуккөн келген жалпы саналаштарыбыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Аймен келген жалпы көрөрмандар 9 май күнү дагы да ошол жерде сиздерди күтөбүз.
Әлеме мына ошо бүгүнкү биздин оюнубузду YouTube каналын жарышында эле туугандар Ош Берим телеканалынан көрө аласыздар. Биздин медиа өнөктөшүбүз Ош Берим. Ар дайым сиздерге дагы ишиңерге ийгилик каалоо менен бүгүнкү биздин беттешибиз достук беттеши. Эсеп 6-6. Тең чыктык. Баарыңыздарга ийгилик.